Horas. Selamat pagi Bapak Inang nyalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Malah suhurta bui use isi sehanami na syamba di panorang sogoton. Marhite rigapan sigano pari. Paima ijalo hita hatani nebata martonggo hita. Terima kasih ma isombah kon name hubangu Tuhan. Hani tong do iido piham haname marsadasara. Jana bani panorang sogoton pe ibagas nasi holwa muka parguluhan nami sirsir ham manise hanami marhite hatamu pasu ham mahatamu ase gabe buhal parguguh rosi onjolan ni hapor sayon nami mandalan kon orja nami sigano pari terlebih pasangap kon ham ibagas Kristus Yesus Tuhan nami Colam manamirapa kon tonggo nami. Amin. Bapenang kuria nelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Hatani ne bata nagaberi gapan siganu pari bata bani panorang sogoton Sabtu tanggal 27 November 2020 sada. Aima matar surat bani buku pangukapon bindu 20 sada ayat 4 nama katahon semon. Anjaha apusan ni masagala ilu humbani mata ni silea. Sengdong behamatean age pusok niuhur, age partangisan, age halujaon, sengdong be ai dolmas salpu naparlobe. Hata Immanuel ay mahata na maharga tumang bata. Artini nebata rapakon kita. Ay matongon pangarapan ta ibagas parguluhan ta sigano pare. Bahasa ahape na masa, ahape na idopakon hita, ibagas pusok niuhur, ibagas malas niuhur, ibagas sitaronon, ibagas pangarsikon, rapakon nebatado kita. Hasadaon pakon parsoranta, pakon nebata, ay mamarhite pangarapan apa hapor sayonta. Atap boy sobuton, hasadaon pakon parsoranta pakon nebata. Ibagas Immanuel ay ma parsaoran ibagas tondo. Artinya ay langadong sada halakpe na mangidah parsoran ni ipakon ne bata mata mangidah mata atape persaoran padopak bohi tapi persaoran ibagas tondu ido pangarapan ta ibagas guluh ta sigano pari ay maase porini pehita marsik porini pehita sembuh porini pahita mandopak kon bage-bage ni paharay bagas 10 taon sahali nari pangarapan ta rapakon ne batado kita ibagas tondo ini ay maase ibagas ganup na masa ay na perlu marhorja ay mahapor sayonta na perlu marhorja ay ma pangarapan ta natuguh bani ne bata tapi dopsalpu goluh na parlobein, goluh na marpangarapan in, masukon tama goluh na baru, rapakon na batama hita, padopak bohi. Janah bani panorang parguluhan na paduahon in, langdong be ijay iluh, langdong be ijay hamatean, langdong be ijay pusok niuhur, langdong be ijay partangisan, langdong be ijay halojaon. Ay maase bapay ng perubahan na terjadi ibagas 10 tahun. Perubahan secara total na ibahin ne bata. Sedo perubahan songon hiyo na idukap. Sedo habayun songon hiyo na ijay. Tapi terjadi perubahan secara total na manongtong in.
bani goluh ni sedo jupah langdong be iluh ai ma goluh ni halak na porsaya na tetap teguh marpangarapan bani Tuhan Yesus agepe mariluh-iluh agepe marsitaronon agepe ibagas pangayakayakon jana agepe ibagas pangarsi-karsikon perguluhan ni songon edo pakon ni halak Kristen bani panorang ni goluh ni Apostel Yohanes bani panorang ijia mangihutkan buku pangukapon on jana halak na porsaya na tetap setia ibagas satan ni nebata aido apuson ni nebata iluh ni bani panorang ai jana lang pita iapus nebata iluh ni tapi lang dingaton ni sidia be aha na mambahin sidia marhoru aha na mambahin sidia pusok uhur ni jana aha na mambahin sidia mate atape marujung goluh tapi sadadu hasa nagabe siya malas konon niuhur ni halak na porsaya bani goluh na padua halihon in aima sengbe adong ijai iluh-iluh halani nebatasan diri ma na mangapusi iluh ni halak na porsaya na totu ijon papakehon hubata bapainang nyalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus bani ari na padua halihon sanggah paroh ni Tuhan Yesus na padua halihon bani goluh na padua halihon ai bani halak na porsaya ari malas niuhur do ai tapi bani halak na manundalkon nebata ibagas goluh ni ari paroni Tuhan Yesus na padua lihon ari pertangisan doai halani pita halak na setia halani pita halak na tetap martahan halani halak na tetap marjuang halani halak na tetap menjaga diri ni jana halani halak na tetap padaukon diri ni humbani pakorhon ni dosa aido hasatene najupahan malas niuhur humbani nebata aima ase na perlu si jagonta ibagas goluhta lau marayak goluh na padua lihon goluh na gok malas niuhurin nalangdong be hamatean nalangdong be pusok niuhur nalangdong be partangisan nalangdong be halo jaun ijai si parayakon jana si jagonta aima ase ulang sopat madabuh hita use hubagas dosa aima ase maningon pakke do tetap kita dalan bata ase marguguh kita lakuman lawan ganuk biak-biak atap bakko ni dosa ibagas goluh taon maningon mangguluh do kita ibagas tenger nihur ibagas sapor sayaon jana maningon tetap do kita mangguluh ibagas hatani nebata jana maningon ajam honon tado tetap hidup nihurni Tuhan Yesus Kristus ase andohar matotap marguguh kita saganjang niarion marhasoman hidup nihur apa holong ni naibata amin martonggo mahita terima kasih mabamu Tuhan bani hatamu nado patakas kon huban nami bahasa perguluhan nami si sonari ama perguluhan nalang ongga maluah kumbani hamatean horu niuhur pusok niuhur sonai agi halo jaun tapi pangarapan nami si parayakon nami ibagas guluh nami ase parsimada mahanami tongon bani guluh paduahon in guluh nalang dombe ijai iluh-iluh halani hamma tongon bapa na mangapus iluh nami jana hamma homa bapa napabayuhon perguluhan nami ibagas holongmu na tarsuluin asi ajari hamma hanami ibagas guluh nami si ganopari ase ipataridah kon hanami tongon biak bakko na baru na humbamuin ay mamarhitihon ni na tetap marguguh kanami manlawan biak bakko ni dosa na sihol maparjabulon hanami ase parsimada hanami tongon bani haguluhan sisa dokani na pinasirsirmu ini
Amen. Hidup ni hurni Tuhan ka Yesus Kristus. Pakon holong ni ate ni bata bapa. Apa parsauran ni tundoy na pasing ma. Na makasomani na siyam haganupan. Amen. Oras mo bata ganupan. Bapay nang nelongan ni bagas Tuhan ka Yesus Kristus. Ando harma. Porini pe. Tariluh kita. Porini pe. Ibagas pusok ni hur hitanuan. Dingat kita ma. Ipatotap ni batado. Bahasa. Maningon tetap marguguh do hita. Lahu maperjuangkon hapor sayanta. Asem parsimada hita. Das hubani hagoluhan simagira. Nagok malas niurin. Horas. Shalom.